Banal mong kaburian, dinan mo kaming kapag nasang sumuyong dalise karing aliwa, maging banayad king pamimwa, mabiyasa kami sanang munye mayap akausukan, mikatepangan king kaligaligan, kapibabatan king kasakitan, kapakumbaban king tagumpe. Turo mo kami, kaluguran a Santo Niño, nung makanano ing kaya rang ulaga ring bage makayato. Babiyasa kami sanang gumamit kareti para kingke kaming ikasaplala at ning meto ketawan. Pabitasamong parati nung makanano kakuyad ing panawon mi ketiking yato at ing alang katumbas ng ulaga ning bie alang angga. Katataw yan, pagkalumuke kami, ing parati rakasanang gaganakan, ing sambanda ka, ing luguranda ka, at suywanda ka ketiking yato, banligaya kami kambemu, manggaman king alang angga. Amen. Litanya kang Senyor Santo Niño, Ginoo, pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluan mo kami. Jesus, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Balang kailangan mi, lalapit kami keka, kambening mapakumbabang pamagtiwala. Santo Niño, bendisyonan mo kami. King sablang pamagduta, king alang kapilmian, at kapanatagan na kaisipan. Santo Niño, bendisyonan mo kami. King oras ning kalungkutan, kapagalan at kapagsubukan. Santo Niño, bendisyonan mo kami. King sablang kabiguan at kaligaligan. Santo Niño, bendisyonan mo kami. Ban ipaubaya mi ing sarili mi, king dalise mong lugod, antimong bukod mong santungan mi. Santo Niño, bendisyonan mo kami. Neng miririt ng kaming sakit at mabayat a kapanamdaman. Santo Niño, bendisyonan mo kami. Neng milalako kami kapibabatan at magwisit istong mibabayat nan kami karing problema. Santo Niño, bendisyonan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ning yato. Iligtas mo kami, O Jesus. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami, O Jesus. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ning yato. Jesus, pakiramdaman mo kami. O Santo Niño, ikaing sinabi, manyawad ka at merinan ka, mantun ka at manakit ka. Manalangin kami keka, ikaming manyawad king regalo ning dibino mong lugod. Ban aluguranda ka, king mabilog ming puso, amano at dapat, at kami patugot king pamamuri keka. Papanatilian mo kami, O Ginoo, ing makidibino kaming takot at alanganggang lugod, king banal mong lagyo. Uling kapilan man, kasumala, king pamanyakop kareti, at ika mismong mitang ka, paulining kekang lugod. Iti aduan mi, king igpa, king lagyo mo, king kasaupan ning banal ay espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alang angga. Amen. King lagyo ning igpa, po ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen.
Maya payabak po kay katamungan. Miti punta mo kaniting kaniting Domingo ning kapiesta ning pangabinyag ning Ginoo. Ing manimuna po king kay katamo kapag masusyan, iamong Arnie F. Serrano. Talakat ta po. King lagyo ng impampo ng anak, ang poning banal espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng banal espiritu, mantabay kay kaingan, At kay ko, ang timuri. maya payabak po, Maya payabak. Merry Christmas. Christmas. Yapin po yung tauli ng aldo ng panahon ng Pasko yung aldo iti, at pupupusan tayo ating tauli ng aldo, yapin yung selebrasyon king binyag, o pangabinyag ng ngapong Ginoo. At baka bebe tayong matampang nga pagmasusyan, aminan talapat pagsisyan din kasalanan tamo, manyad pantawad at pakalulu king apong Ginoo. Ginong Jesus, talasuyo ng Diyos, tiro mo kaya kami nung makanano keng sumuyo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalu. Yesu Kristo, pakamala ng anak ng ipa, kapamilatan mo, meging anak na kami, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, may kisan metong kakaringay ganaganang palpikasala at karinganggang may na, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, garing kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king bie alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming at banwa, bilalagmig Kristo, anting kekang anak, kapamilataning siwalang migsalita, baboring danom ning Hordan. Ding sablang ating dake, king panganak ning Diyos, kapamilatan ng Kristo, tokyan de saning kayang dala ning kasuywan, at ianinag ing ligaya ning kayang kayaryan, hanggang nakaring sikoti ning yato. Uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Mamasang ibat, king libro ng Isayas. Nga nang sasabi ning Ginoo, oy ni ingka kong talasuyo, aka kong pasiknangan. Ya ingka kong pinili, at kaya binakong matula. Kitman ke king kakong upaya, at king balang bansa, idalana ing ostisyo. Eya kulisak, ni itasman ing siwala na, at magsalitang masikan, karing dalan. Ing may balbal at imbu, ene pakyan, at ingundap-undap asulu, ene patdan. Karing sabla, ipababal na ing ostisyo, eya milako kapanayan, ni minalog, at itatag na ing ostisyo, king yato. Ing turo na panayan da ring bansang atyo king marayo. Ako ing Ginoo, ing minawos at migkalob upaya keka, ban keka, kayang pagsikapan matupad ing ostisya king yato. King kapamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing sablang tao. King pamamilatan mo, mipabal kong sala, karing bansa. Ding matara, ding bulag,
kay kalang ibuklat, at ibulos ding atyo, pakaluklok, karing maralumdum, asokulan. Amano ning Ginoo. Pagkalubane sanang kapayapan ning Ginoo, ingkeyang balayan. Purianye ing Ginoo, ikong king banwa, kayang lelangan. Purianye, ulinaning kayang ligaya at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukatsing parangalan. Ing Ginoo kay kayuyang samban, potang pakit na kayang kabanalan. Ing siwala ning Ginoo, mararamdam baboning danuman. Ing siwala na, kakabling king malapad adanuman. Ing siwala ning Ginoo, mayupayaya. Ing siwala ning Ginoo, mitmuyang kamalan. Ing upaya ning Diyos, duldul ing kawangis na, kabang kilob ning kayang templo, ing Ginoo poryenye, ngararing tao, ing Ginoo aride, patiring danom ang mga lalam, ariya, king kapilan paman. Pamamasang iba't king libro ring dapat daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngini kutune akilala nung makananong in Diyos, e abyasang mga biran kenuman. Ing ninumang taong ating takot king Diyos, at daraptana ing matulid. Karapat dapat siya arapana, nuya pa man bansa menibatan. Baluyo king pepabalo na ning Diyos, ing kayang amano, kareng memalen na ning Israel. At karelang mipasyag, ing maya pabalita, ning kapayapan, king kapamilata ng Heso Kristo, aginuda ring sablang tao. Baluyo itang mga ragul abage, ame nga palyari, king kabilugan na labwad, na ning Israel. Magmula ka rin Galilea, kay ba't na ning binyag, apenaral ng Juan. Baluyo itang tungkol kang Jesus, king Nazaret, nung makanano ning linyan ning Diyos, king Espiritu Santo at king Upaya. Pablasang ing Diyos at tsukeya kanita, karing sablang lugal, darapat mayap at pakayap karing sablang inalipan ning Diablo. Amano ning Ginoo.
Mi buklat la ring banwa at ing siwala ning ipa meramdam ya. Itiya ing anak mo kaluguran, makiramdam kayo kaya. Ginuman tabi kay kayo, Keka antimore, pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. gaya keka o Ginoo. Dinatang Jesus king ilog ning Hordan, may nibatan niya Galilea. Dinatang ya ban pabinyag kang wan. Tatanggian niya sanang wan, uling nga na. Ako'y sukat pabinyag keka. Dapat ngini ka pa ing lalapit ka na ako. Dapat nga na may kibat Jesus kaya paboren mong makanya ning malyari. Uling itiing sukat malyari at sukat tang daptan ban matupad ing kaburian ning Diyos. Panamdam ng wan kaniti menusig ya kang Jesus. Kabinyag ng Jesus agad yang sinaka king danum at may buklat siyang banwa. Ikit ng Espiritu ng Diyos kukuldas siyang balamo meto nga pati-pati at tinukluya kaya. Ing meto nga siwala, migsalita ing iba't banwa nga na, itiya ing anak kong pakamalan, at tutukong katulan. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak pa si Bayan po, Merry Christmas! Merry Christmas nga tamo, pero may nanggal na kong Christmas tree. Pagla ko yun rin Christmas lights. Gagagad taking Pasko, September pa, mga bitneng dekorasyon. Pero Pasko pa, ala no rin dekorasyon pa Masko. Impong Pasko, ayamo metong aldo, ni ayamo parmingo. Ngayon po, 18 days siya. Ing Pasko, celebration keng Pasko, para kaya katang Katoliko, ay Christmas Day, Christmas season niya. Itong niyang panahon. Kaya katang pigugunaman, king kakatamong kalendaryong liturgical. At this year, 18 days siya. May kumpisa in December 25, at uining last day of the Christmas season. Pupupusan niya, king celebration ning binyag ning apong Ginoo. Diyan ini po kanya, no? Tanggalan da na bukas kanya. Po, takit tayo pa next week. May extend yung Pasko. At po tapong makanya na, siyempre, makakalungkot. Mas kasi masayang Pasko, eh. Po tang kakabitano kang plastic ding dekorasyon na rin, makakalungkot, ibodega tala. Pag anakamo, taya kaya beng bubodega, ing diwaning Pasko. Nga napin, dapat manatili ing diwaning Pasko keng puso tamo. At yung buli na sa Benita, nitang Pasko nga ita, ing kasalpantayanan tamo. Sukat may bubodega nun sumulong at munlad siya pa. Anyapin po, ing Santa Iglesia, pi parcha-parchano ding bingbiyan na ning apong Ginoo, birth, okay, but sufferings, death, okay, but resurrection, ganyan. Okay, but ding aldoldo ng gewa, ing aral na, milagro, yan. Makakaila. Baka tayo tama nga makamix up. At kini, ining metong ng portion o chapter kimbiyan nga pong Ginoo, itang pangabait na, pinupusing Santa Iglesia ang bingot siya. Pupusan ng celebration ng Pasko, ketang atsupaking Belen. Nune pupusan king binyag na mismo. Do, ikakatampo po, ang binyagan da katang baby tamo,
O na yung anyang umpisa ng John the Baptist sini, ing binyag, no man babies na bibinyagana, mga ragul na la. Bakit? Kasi ing binyag ng buwan, panagkatsa king pamagsisi, pamahinggulot, king kasalanan, at pamagbayo. Anyaring ganaganang linapit kaya, iyapin na rin may kirandam king panaral na, king panagkat na. Huling ing sasabihan ng buwan, ating datang mas mayupaya kesa kaya. Nya kailangan pagsadyanda, ating pamagsadya kaniti, kapamilataning sisyandala rin kasalanan da, gulutan do rin kasalanan da. At karening may kipila-pila kang dyan para tanggap ka niting binyag ng pamagsisi, may kipila-pila yan naman yung mibait king Belen. Maragul na yung ngeni. May pastrak ya po. From baby to maragul na. May kipila-pila yung para pabinyag kang wan. Nya kaya ng ebanghelyo tamo, tatanggiwan nga na. Haliwaya ako dapat maminyag keka. Ika dapat ing maminyag ka na ako. Naman yan. Tatanggihan kasi nino mo ya para binyaganin ng tuturing ng mas mayupaya kesa kaya. Agyang kareng tali ng sandalas, emang karapat dapat mangalag. At iyang sasabi dyan nga na, he must increase, I must decrease. Anong upaya ako kini? Ala kong kay. Nya kini na po upusan ng Santa Iglesia ng chapter king biena nga pong ginukeng Pasko. Ketang mabinyag ya. After that, it's another chapter king biena api gunaman tamo. Nya ing metong ako tang kini. O ba't kailangan niyang pabinyaging Ginoo? At may kipila-pila ka rin makasalanan. Ngayon man makasalanan. Naning kabaldugan na kaya katamo nining binyag ni nga pong Ginoo. Well, atin pong metong anak, kidnanay ning metong katikista na nga na, mga di ka, bayo ka mangan, nga na ning, ikay po mga di kay bayo ka mangan, bako magalmusal, bayo mauto, mga di kayo, ay di laman so, nandi, nung anak mga di, baya mangan. At yung pekibat ng anak nga na, ko, at kailangan kong mga di, bihasyang magluto yung ako, manyamane luto. Mapi naman, at kailangan niya pang mga di, bihasa naman para magluto yung mga di ka po. Diyos ko po na, kaya luto na nini-kanini nga po tating po lang lasa, o kaya po lason po. Ano yung tiwala yung anak, bihasyang magluto yung mana, at iyan ay pag manyaman at makasira king pamilyara. Malama kanya naman po ini. At kailangan niya pang mabinyaging nga pong ginunganing tuturing tayang perfecto at alang kasalanan. Na kailangan. Manyan po, na kailangan ini. So, naning sangkaning binyag na, luwentala po, mumuna, para pabinyagya kang John the Baptist, buli sabihan, aprobahan na ing gagawa ng John. Buli sabihin, ing gagawa ng John, makalinyaya naman king isipan na ng Diyos, king kaburyanan ng Diyos. Para ing Ginoo, pabinyagya kang John the Baptist, buli sabihin, tuturing ng legitimate ing gagawa ng John. At kini king linya ngayon ni karinya naman talon to ng Ginoo. Makakaliwakit ang penaral ng John. Noon isundo na itang gewa ng John. Inyapin po antiyang sasabihan na kanini, itang gewa ng John, mapupus na. Huling umpisa na ning obra na. Huling kibat na pong may binyag ng Ginoo, potang basa ng gospel, milelenay dyan. Ating Ginoo, yan ang misentro. Kasi naman, iting meging papel ng John the Baptist, ing isa dyan ang dalanan ng Ginoo. Nung atyo ng Ginoo, talagang sukat maglelene to give way kitang pigsadya na ing Ginoo. Inyapin po, it is no longer John the Baptist time.
It is Jesus' time. At yung binyag ni nga pong Ginoo, lalawin tayo anting aliway tang danom yang maglinis kaya. Isimbolo na ni tang danom yung pamaglinis, kareng makasalanan, kalupan ng malalyari, kareng linapit kang dyan. Pero kining lalawin tamo, ing Ginong banal, yang magpabanal king danom, nung nukar niya may soso, para datang ingaldo, ing danomay ni, yang maglinis kareng sablang tanggap king binyag. Nya para kaya katamo po, makanyang yan. Anya potang mabibinyag tamo, lilinis taking kasalanan, uling ing Ginong may binyag king hornan, yang migpabanal king danom ing binyag tamo. Amen? Nya, ini po ing lalawin tamong sangkan ing binyag na ni nga pong Ginoo. Inya, ing binyag nang ini, entrada na ni, umpisa na ni, ning misyon na. Nya, ing Santa Iglesia, iba't king pangabait na ning Mesiya, itang incarnation, pupupusan ning chapter ni king kayang misyon. From incarnation to mission. Uling kita pong mabinyag ya, magumpisa ning manaral, pakayap ka ring masakit, ipasyag ing may pabalita karing sabla. Karine pupupusan. At kay katamo po, oyne, so etane bubudega, at etaya lalakwan, itang bingot Jesus, nune tukyan tayo ngayon king kayang pamanaral, at later on, pamagdaon king biyena, para king kaligtasan tamo. At nano pong panagkat na ngayon ning binyag na ni nga pong Ginoo. Kimpanga binyag na mumunan dili. Ganakan tayo naman po yung sariling binyag. Uli nga niyang may binyag tamo, may bilang tamo king pamilya na ning Diyos. Kaya katampong Arsobispo, yapundong, nung atin niyang metong alalawing maragol regalo king Diyos, aliwayng house and lot, aliwayng career, aliwayng ing wealth, nani para kaya ing grasya ning binyag. Ala nang migit pa nga na, king ita mo kapamilatan ng binyag, may bilang tamo king pamilya ng Diyos. Maging anak na kataning Diyos. Mimigit siya pa yan ketang abe ka king makibandi king SM. Atin po kayong kabilang kayo ka rin pamilyang si? Siguro sino ka ba? O kaya, abe ko ba ka rin makibandi king Robinsons? O king Jollibee groups of nanito? O ba, makanyan la po rin. Ay, diyang piyabenaben mo rin. Alapang migit, ketang ita mo, anak na katamo ng Diyos. Kapamilatan ng binyag. Nyayapon dong po, gawa na kay kaming pare, din kay kaming baptismal certificate, pengawa na kayong maragol, makanyan. Iyapang megprint, ketang lagyumi, at pepa kwadro no pa. O para kaya, o ining dapat ang pagmaragol. Nya assignment siya po, kapilang ko may binyag. Bali yung kapilang ko may binyag. O assignment yan, pakibaluan niyo yan. Next week, kutanda kayo. Nung bali yun yung aldo may binyag kayo. At sukat, king aldo may binyag kayo, may ngari kayong mag-birthday. Pagsayan niya, pagselebran niya. Uling, happy ng aldo ngayon, may bilang nakaking pamilya na ng Diyos. Nakapamilyang Santos, nakapamilyang Cuevas, o pamilyang Serrano, pamilya na ka ng Diyos. Tagapagmana king bie alanganga, tagapagmana king nanumang material abage. Ang kaya kakaliwan tayo po yan. Ang meto nga gargalo ngayon. Ating ko po nga kwento may isang kay kayo. Itang meto nga ortilanong may kapulot apulot na yung meto nga Ebon Aguila. Inya pininabi nini karetang Ebon Manok. Inabi na karin, kaya palukob niya naman. Anyang miyap salaret ang Ebon Manok, miyap saya naman ng Ebon Aguila. Anya
kabait na ning agila, isimpang na, kalupa na rin manok. Manok kaya naman. Nya mamangan niyang kalupa da ring manok, maglakad ya kalupa da ring manok, kalupa da ring sisi, tutok-tok yang kalupa da ring manok, sulahan po yang bagya mo kalupa da ring manok. Anyang maragol ne, ikit ni oring agila, sula-sula po lang, nakaswelo da rin ng agila, sula-sula po lang. Ikamirigong manok, makanya na kami mo, kini na kami mo. At baliping makalungkot, itang agila nga ita, may teyarigong na-discovering agilaya, balana, manok kya mo. Kimpong pangabinyag tamo, bubulungan na katani nga po, tamo mo ordinaryang manok tutok-tok king kasalanan at magtampiso king burak o king kasalanan. Agila tamong binyena ng Diyos, ing dignidad tamong maging anak na. Nya iya po sana ngayon kakalingwan ito. And then, pangtauli, ita mo sana yung maging boses, divine voice. Para karet ang kapatid tamang miminalo. Dandaman din kaya katamang words of encouragement, words of affirmation. Nang kailangan tamo naman po itang sabendang, dandaman tamo itang kagaling mo, kabiyasa mo. Uling po tangkay, makalako kumpiyansa itang papalpaktang palagi, o kaya mismo ing etama nagumpeking bieta mo, ing bababaing moral tamo. So, ita pong ating sumabi kaya katamong mahulaga mo karela, at intang sariling galingan. These are words of affirmations. At ila naman ding boses ni nga pang Ginoo para king metong at metong. Amen. Amen. So talakad ta na po. At ipasag tayo ngayon kaya katang kasalpantiyanan nga tang sumabi, sasalpantaya ko, Ing Diyos, panglubos may paya, lina lang kimbanwa ang ponyato. At ang Isokristo ang anak ng bugtong aginutamo. Pengagdiking upaya ning banal Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, dinasalan ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutput, dinibaya ka ring mete, king katlungaldo sinubiyang mebie, pepaitas sa banwa, makalaklok pananing Diyos, ipanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ka na mangketi, panmukum ka ring mabiyang pong mga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ning banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king die alanganga. Amen. King aldoyti, manalangin ta king ipatang at subanwa. Amitubod king kayang anak, busal tamang ting metong at talasuyo, banitimawa na katamot ibayo, nga tamang manalangin kaya, Ginoo, pakiramdaman ming kekang balayan. Ginoo, pakiramdaman may kekang balayan. Para king Santa Iglesia at dingkeyang pamuntok, banila at itamom, etamanintun, pamakikasundo king pibandyan at upaya, ban sumuyo at sumaw, karing kalulu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may kekang balayan. Para karing anggang makibalo kang Kristo at ding ginulot king Santa Iglesia, baning kekatang pamibiyebye, agpang king ebanghelyo ng Kristo, ipakit na karela ing lugod ning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may balayan, kekang balayan. Para kekatangang Kristiyano at para karing sablang tao, ban antabayana nakatamo ning Espiritu Santong gumalang karinganggang malati at alang agyo, ban etalapakyan, pakpakyan, nunebagkus, dinantalang hustisya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may kekang balayan. Para karing sablang bininyagan, bantok yan de i Kristo, at kalupa na, mabiyasa lang sumuyo, imbes na pasuyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may kekang balayan. Para kekatangan at dinganggang komunidad tang Kristiyana, ban in Eucharistia,
Pasik na nga no kekatamo ring kalam ning Espiritu Santo at gawa na katang parating tapat king kekatang bokasyon anting pakamalan ng anak ni Diyos ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Yan yadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa ginumi, naus mo kayong magbayo, inyang may binyag kami. Patawaran mo kaya kaming kainan, at manatili mo kayong babayo, kapamilatanin kaya kang Espiritu. Ban may katetagan kaming tuki kang Kristo, kaya kabaning dalan. Ulinging anak mo at ginumi, manggaman, kapilan. Amen. Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapanin sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. Kingi kapuriyan po ni kaligaya ning lagyo na. Kingi kasaplala tamo ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, pagmasusyan ming pangapahayag ng Kristong kay kang anak, amilala ko king kasalanan ning yato. Tanggapan mo reting kekeng ayin at pabusan mong makisan metong laking kayang sakripisyo, uling ginuya manggaman king alanghangga. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, Keka antimo itasyo lareng puso yo. atas na laking Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. ikarapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing puryan at pasalamatan dakang paratit numang karin, o ipa, Diyos king alanghangga lubos mayupaya. Pepakit may ulagay binyag, abayong kalam ibat keka,
kapamilatada ring waga at bagay makapagmulala king ilog ning Hordan. Meron dayong siwala mong iba't banwa, ban gisingan mo kaya kasalpantayanan, king pangatsuning amano mong mi katawan tao, ang init busal mi. Ing espiritu mo may yakit siya king anyo ning patipati, pe pakilala ni Jesus, anting kaya kang talasuyo, at linyan me kambening tula, anting Kristong mi tuburan, ban magdala karing kalulu, king may pabalita ning kaligtasan. King mapupus-pupus ming tula, kakablas mi keti king yato, ing dalit daring anghel karing banwa, ngining pupuryan din kaya kang ligaya, manggaman king alanganga, at ngaming kakanta. Ika pining banaloy pa, ika ing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panagapumi, itugtog ming espiritu mo, anti mo yung titipang ambun, kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan at daya, ng giduming Heso Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bay na ko sang loob dinaon ing biyena, king pamaylas at kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamata na kat pinuri, pira sanad dinwang iti, karing disipulo ng anak, wana niyo iti kaingan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamata na kat pinuri, dinwang iti karing disipulo ng anak, kunin iti kaingan at minum kay kaniti, huling iting kalis, ning daya ko, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kekayat para karing sablang tao, bang kanita may patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan mi umapamakalulungin pa, ing kamatayan ating pangasubli ng mebye. Daramya kaya kay ting tinapi ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. I kaming ansanang misulusulu, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kaming antimong metong ning banal na Espiritu.
Ganakan me oy pa, ning banal a kapulungan mo, ang makalaganap kimeto yato, ban may ganap yakin lugod. Kambenang lewo yung papa mi, at Florentino yung obispo mi, ding sablang pari, at diakono, at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Gana kamula naman ding kapatad mi, amin na ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mo la din sablang mayang na beketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngang karapat dapat magkamit king bielanganga. Ban kambenin wana Virgen Maria, Indoning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo no, kambering wana apostol at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king keka banding panawun, apurya na tapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan kambenad kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangal at ligaya keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Mapamintuking amano, ning talapangabos at mibuking balanan turu, nga tamangin ning mangangas manalangin. O Diyos, sa ipamig ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nanimpansinan mo yung kasalpatayin banal kapulungan mo. Laimeng pamayapan at pisan meto nga nagpang king kaburian mo, ikang mabibit magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni ginuman tabi sana kapilan man kay kayo. At gekon, Timur. Imi kakapatat, masyata mga impupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po kapayapan. Kapayapan.
Yaing malagod at maganakatamang Ginoo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato, noon tang makakilala at makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kayato. Dapat sa kasmi nga mana mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, save pami, pasalamatan da ka, king pang seseming miyuman, kaniting banal mong kalam. Pakiramdaman miya sanang mipnong kasalpantiyanan, imbog mong anak, at mga intulid kaming mga yaos at maging tunay mong anak. Iti aduan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Magtapang po, aringan natin. Kapabalwan po, mumuna po, agkatanda kayong makisan metong at makiyagom king banalamisa, keti king pisamban, king January 17. Sabado ya po, 5:30 ninggat panapon, panimuna ng Reverend Father Jerry Orbos. Kadwa po, malyarita na lang dalan ding lumang palaspas, ame bendisyon king milabasan na Domingo de Ramos. Malyari lang lakwandeti king opisina ning parokyo o malapit king bukana ning pisamban. Katatawlyan, para ka rin kaya na kanalalaki amagnasang magpari o sumubok king biye pa magpari o king biye seminaryo, panagkat ning kaya katamong parokyo, ring entrance examination, king Mother of Good Counsel Seminary, king San Fernando, Pampanga, maganap lareting entrance examinations, kilub ding hanggang Sabado ning February 7 a.m. Karing interesado, malyaring makipag-ugnayan king Parish Vocation Committee, panimuna ng Brother Paulo Velasquez, o kaya naman king opisina ning parokya. Takal pong salamat. At
piyesta na po Santo Niño next Sunday naman pwede po dalan ding images you para mabless na naman ding kanya-kanya yung devotion king Santo Niño. Ang Ginoo man tabi kay kayo, Kaya ka, Timorin. idukuyo rin bundok yu para king masusing bendisyon. O Ginoo, aslagan me king lupa mo iting pamilya mo, ban king pamanatili ng babiatula kaya ka. Pangintuliran ng gampanan, inge ganaganang kaya pa na panayan mo kaya, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyon na kayo ng Diyos, sa lubos mayupaya, ingi pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayari rin, kaya katang kapag masusyan, umeta ng inilugaran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. At Merry Christmas, Pasibayo, huling hirit.